Abusuafo ene adofonom mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre asose enenso muniaba ekwesika pa mede ebeso mo se de dane da ye no na de ensem no etwenkoi abusuafo mo beka ya asofo exposes eba ye ema asofo pombi didi ebebepem na ne dei wono ankasa ne ba eyi no ama na abusuafo mayembonra ensem no emu 18-year-old son of Pastor Love exposes him as a fake man of God. Now, abusuafo mo amunim say after say lockdown ye left ya partial lockdown free ya Ghana for ye so nkronkra ye de toto wo mo so ye free so no the sea show e won na two na chese akwakwa ye butu wo bia ebebetena so ebebekye na adwen na ansa na no na eye wono abo Kennedy Japan na di kan e de saa eye dwumadie no ehwehwe so wo de wo binim ebebesi wa na chese wono e na no wo mo eche enuoma na se de na wo ye no wo esuma se enu nti ense emfata se eye mampanyi ebe makwan amasa ensori we etimi aye adwuma ni nyina ekokoda ye no eye nipa wodi kan anaso obebe di eye wono bu Kennedy Japan achi eye demon breaker Michael Adu na wo bai na obebo asofo binum edi ema Pastor Love di bebe pie mu ye buruka ba ye opambo di be pie mu ebi ye obinum su edi bebe pie mu jadan di be pie mu ye Kwadwo Sapon di be pie mu ye nuakum chacha wono susu ni di bebe pie mu je sa asofofo ne de ye kase ye bo ade beche ade besa je se wote hono ma wo be kase ye wasofofo we nyina ewo ehonum wo mu nyina edin eba ebebe pie mu ewo the sea show ye kire wo mu dwuma wo mu edie ewo omayi emu na eno ema ye ebra Manase susu eba abonten no wono susu bebo Pastor Love susu edin ebiem ema demon breaker din a obobo ye na no susu bi be pie mu wo Manase edimu ema wo kire se eye wo Papa Christy Christian Love enkane no time na o ware Pastor Love ni din na o de wo no Christian Love Branton bebe kire mu SM eye Pastor Love ebonkrofo epa enkrofo enum wo bo wo mo epa ema wo mo ekokofa wo no ankasa na yira waware wo ma hye no kawa ebiemu nsusu no eche eye etu eye sofo no etwen edeche no so na no ema Pastor Love eba abonten se obaba beyi eye Manase ensemusa na se ntwoto so ode ato no so no wo beyi ano na eno ema eye Pastor Love abonten nsem odi betu edwa ene se enokure bia eni ensem aburuka ana se ensem bia eni eye ensem Manase ka na busuamo fancheme ensem bia nokure bia eni ensem Manase ka no eho na wono woye wanye sa bia na Ghana for se wo si an next time wo be baba be chechwe ensem afa Christian Love ne de keka ho do be kan ya ne se enye nokure se di se enti wo pa che se de eka ho ni nyina eye nokure anam na yegusu aye twen se mrepa eye Pastor Love wo hye ye se an mrepa be baba kasa no anka bia na mrepa no aduru na nke ya twen ama na baba be kasa na so mrepa no mu no yegusu aye wo twen bre mu aye twen se nka Pastor Love ba ede ne nsema baba tu edwa no ankasa ne ba wo ne eye wo Papa Christy wo mo ewo no abrante no aba abonten ede ensem bi aba betu edwa na nsem wo cheche mu ebie enie na odi etu edwa ewo so se emre bia etwamuo no wo hu se na ne papa ewo eye baabi edan bi emu ewo wo mo ankasa fi wo te eye dede bia na ekoso ewo ne papa edemo enu nti ema wo bo mirika na so tu mirika se wo kwakwahwe de ekoso bia na bibi ye ne papa ana se bibi na eye den ehunehuna na se like okuku hwe de nti asa dede no ekoso ewo dem ho no wo koye kokopie mu ewo edem ho ndo hu ya ene se enyoma bi ewo eye ne papa ne wardrobe ye kase wardrobe ya ma ana emema wo mo do wo mo ntade ehye ye bobon ntade egu na wo hu se enyoma bi na che se egu ade mu a ewo opapa edem ehon mutie ma ne yamo hye no na ne papa etwa na ni a wo hu se wo no ano eno ano no efri honom echen se de ya akwada no wakwakofa ne papa empna ana se wo ne ti adan wo ma so che se wo mani hia e wo fie honom baako se wo mo chen akorafo a wo mo etie
enti no dana chese o papa no e de ne ka twe wo popo nani e de che no hwese de na enioma ekọ na wontimi entena eye papa ne enchen enu ntim ene ma ne kokotena eye wo baba Kristi enchen ya na wone no ewo enti nsem we ebebetu edwa no na ehu ebehia se wono so baba abonten na wa baba chirechire mu anaso wa baba ka de onim e de fa ne papa enwo na Ghana fon so etimi aya hweye ewo eye wo bia wo hu ne se ena agya no wo matimi aya hweye ewo ho because wo hu ne se eye wo no ankasa ne papa wo ye de wo fa wo maame wo bu ne pa e ma eye nsuo firi ni mu kogu wo maame mu ma ye fome no wo nya ni papa onye wo bia e wo se ye ma no tena eye wo mayi mu e fa ne hu edi kurante wo se mra no ene no endi enti wo de ensem we tu edwa no de tu edwa ewie ye no na eye wo no bo Canada Japan so ebeto aso ka se wo hu enioma akora na kwakọ hu na se de akora ne kan nyina ede de pefe ma ye hunu se eye ensem ama na se eka se eye ne demo eye wo eye podua wo kora nkosua gumu ene hu kro ne ba ne moja ne yi nyina na chese eye no kora eno no we e ma ye hunu se enye ntro bi na ye twa na wo kan ensem we wie ye no Ganafo ete se de akwada na ba bonten 18-year-old guy wa ba bonten abe biebie nuoma ni so abe yi ne papa adeja e de ato abonten wa ba be kan papa ehinta samede a kire aya amansan wa be huro papa ntuma gufin e wa abonten no na chese wo mu hu ne se akwada no ne nkwa eda sanye mu pa so wetimi aye sa no wo papa wo betimi edi ne dem o papa e betimi edi na wu wo papa betimi aye ne bibia chese e bia Ganafo yenda endwe enwo ebinom nso se de abrante no aye no de eye ne kwan so a eno no wa ya de yie papa se wetimi enya akokoduro we na kire se wo ye bema wonyo oba eye cowardness eni ni mu wo ye obi a chese wo ye betimi de na ko okun because o that brave heart wo wa akoma e den no ne ka ne se bema wo your sankrofo we bi e wabusuo mu de na chese entokwa ba wo betimi agina aye den akon e de monti abrante no decision a wateki a watimi aba bonten a wiese fa na nyina wo bia ehunu no na watimi aba be ka ensem we pan de wa ya de yie papa na no so ebe menyankopon abone ho eban na abusua moma yentie eye adwenkyem mienu miensa bia ye nuanu binum ede atu edwa efa eye ye nuaba na ye nuaba mai ne nsem a wode eba ya wo beka ede fa ne papa ehu ye nua eye Gideon ede a wode eba ye ose God will protect you, boy. Truth is the only way to salvation. Even if you die, your name will be written in the book of life. I say, Abrante, no. There why yen he no kura ne ka den. Na so ka wi a wotiri mu fine. Wo ka no kura e wi a woni chese wonam honum as a free man. Wonjin like bibia how enti se we krampo no wu wo ho a eye den ya udin ebekọ enkwa enwuma no emu ye nua eye quest e dia wode eba say boy you are growing and your child will handle you the same way one day. Why don't you leave your mother? Why don't you leave to mother's place quietly than sullying your father's name? It's not as easy as you think. Oh, wise up boy. One also so ed no say hey boy who you know who nyini adenti na wo sa de we ya wo hunu a wo to ma me nchen won tena wodi se wo ba bonten aba be yu papa eto kan hu se dako nipa de wugo na no na wotwa wo nso so wo ba e de bi e ba be yo enti dwen abusuan ada waka cho so ono ba be yo sofo aya mo de comment e ba aya mo ndwen ho ansa na mo de aba me ndi obi atene nso so no kre e na mekan ye nua Mensa Williams e de wode e ba say your father can kill you, be careful ono so e de eno Susan e de wode e ba say hey fake pastors ye hunu nanso asafo Awurade a nani hunu menyina no sa na wa hunu dadada. Gracious Lord will never let his people suffer all the time. COVID-19, if you didn't appear, how would we have known after all these years? God save us from these people and all his members. On also so edie and was a share. Now we nyina wo munim se wo mo ye edie se ne so se na asafo Awurade wo hunu dada nka COVID-19 amba anka nya de se nyoma we nyina de anka so akata nyina anka eso ebetimi abie. Ye nua Joseph ye Newman and so edie or say this boy who may have advised you to do this, you are putting your life at risk. Or say they were 2 or 4 no 1 2 for bow.
wo de won kwa to eye ohaw mu wo de won kwa to atiti mu enti nipa wo tu fo no so onim se wo tu afutupa anase ya ma wo sika bi se bra na bebe ka sa ansem we fa gu papa ho fi aka hu se nipa de odua no eno a na wutwa Francis Boache ede ode eba was say I don't know whether Pastor Love is fake or not. One thing, however, I believe is that Satan has brought in a lot of his agents to pretend as pastors. Such people commit crime unbefitting of a pastor. When that happens, people begin to doubt all pastors and, for that matter, Christianity. In the long term, the love of many shall wax cold. A sign for every Christian to know God for themselves. Learn to read the Bible for yourself and pray for your own. And also, so Eden say a breakthrough. Say a Christopher ebe sorry waka. One more bompa ye ediama woma eho. Na one more den etie nyankopon asema na so omo beken kan Bible na nkasa atiase because on konkron na wode ni jaye no. Eye den odente ase ebeba na ye agency ye di ayi say dia. One bema eye di nyamesom no atwitwi fom. Adwentwa etoto na yemfa ensi. Ye na bi so edode boss say how can you behave in that manner destroying your own home? Tomorrow go someone's house of a father and use as a father when so edeno o say adenti e na wo begu wan ka so be se wabusua na wontimi entete ento nsu engu enkofa ahaban emfa enhye muntimi kofo bi papa emfa enya wo papa abusua we ene adwentra ebai abrante ne anamo otu ye ne kwan so a eno no anase enkofo bi techenti ne ma ne eye sade say the wodwen efabia fa wadwenche no etu edwa e wo too much GH your comment section ebie mo so share from abusua for e wo all the social media platform na emrepam no ye be kan e de amam makram fitani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH share na prophet kumichacha me so me hwe